Bagesho ke nako ya gore re le solele madireng a letšatši re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT re gaša go tšwa Studio 10 re thoma pele ka dihlogo. Babega ditaba ba masometharote ba magareng ga palo ya bahu yeo e tšwelago pele go hlatloga ntweng ya Israel le Hamas. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. Go hloka bohlatse go bakile gore molato kgatlhanong le ngaka yeo go dumelwago e le ya bofora Matthew Lani o tšhollwe. This time we could feel that people expected us to win this World Cup. Dinkgwethe tša lefase tša rugby makga a mane di Springboks di hlwele di amogetšwe ka legoa ka boemafofaneng bja boditšhabatšhaba bja OR Tambo. Batho besho thobela ke soretsela le mošomi mmogo Augustine Letlalo. Go hlokofetše babega ditaba ba ka ba go masometharote ga e sa le ntwa ya Israel le Hamas phulega dibeke tše tharo tša go feta. Komiti ya United States ya go šireletša babega ditaba e re se se dira nako ya gona bjale e be yeo e garošago matswalo mo go bolailwego kudu babega ditaba mo mengwageng e masometharo. Dintweng tše go bolailwe ma-Palestina a masomepedi tshela, ma-Israele a mane le o tee wa Lebanon. Ntwa ye e fetile ka maphelo a batho ba ka godimo ga dikete tše senyane makgolo seswai ka mahlakoreng ka bobedi. Go ya ka tona ya maphelo ka Hamas go hlokofetše ma-Palestina a dikete tše seswai makgolo tharo tshela ka Gaza Strip. Polelong ya bakantoro ya tona dipalo tše di akaretša bana ba dikete tše tharo makgolo nne pedi, basadi ba dikete tše pedi masometshela pedi le batšofadi ba makgolo nne masometshela. Ka Gaza badudi ba di milione tše pedi fegelwana tharo ba lebane le mathata a tlhaelelo ya dijo, metse, makhura, dihlare ka baka la ge Israel e thibile lefelo leo le šireleditšwego. Ke dilori tše mmalwa fela tšeo di tshelago ka Gaza ga e sa le go bulwa lefelo la go feta la Rafaha bekeng ya go feta. Masepala wa selegae wa Solplaatje ka Northern Cape o tswaletše ditsela tša go tsena ka lefelong leo go na lego mokoti wo mogolo wa go tsebja ka Kimberley Big Hole go seo ba rego ke go gakatša go palega ga lefase ka tikologong yeo. Ka 2008 dikarolo tše dingwe tše mmalwa tšeo di bego di šomišwa bjalo ka tsela ke baotledi ba ditekisi di ile tša tswalelwa. Ka nakong yeo go be go na le kgono ya go kgerega ga mobu ka lefelong la Big Hole ka letšhogo la gore boima bja difatanaga tšeo di fetago lefelong leo di ka phuhlamiša tsela yeo. Pherekano ena e latela qeto ya mmasepala wa Solplaatje ya go kwala tsela eo e neng e sebediswa ke bakganni ba ditekesi go emisa makoloi a bona. Mohato wa masepala o latela boeletsi ba hore go na le kgonagalo ya gore tsela ena e haufinyane le Big Hole e neng e sebediswa ke bakganni ba ditekesi go emisa makoloi a bona e ka nna ya kenya bophelo ba bakganni kotsing ka baka la go petsoa. Bahwebi ba lehae le bona ba hlahisitse ngongorego ya bona ya hore ditekesi tsena di ama kgwebo tsa bona ka ha bareki ba sa kgone ho kena meahong. Taxi tse di blokile strata sa rona mo di-drivera di kgone go tsena no yana ka lebaka la di-taxi tse. Athe borathipa le mokgatlo wa ditekesi ba qosa ba ka taolong go sa ba lemohisi ka mohato wa go kwala tsela ena. We suppose ka ba tlamile re ile ko platform
but now platform e nyane ha e kgone tsa capacity ya di-taxi tse kaofela. Khamphane ya DBS e hlalosa ha ile ya eba karolo ya ditherisano pakeng tsa masepala le mokgatlo wa ditekesi e lebisitseng mohatong wa ho kwalwa ha tsela ena. The BS Group has recently observed ground movement on the eastern part of the Big Hole pit next to Balfontein Road. Plans are underway to further investigate the possibility of the ground movement extending into Balfontein Road. Ha ditaba di sa le mothating ona, masepala wa Salt Lake o re o se o le motjheng wa ho fumana sebaka seo ditekesi di tla se sebedisa ka ntlenyana ha setsi sa toropo ho emisa makoloi a bona. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Re salamogela ngaka yeo go begwago e le ya bofora Matthew Lani o phunyogile molato ka morago ga gore ditatofatšo kgatlhanong le yena di phumulwe ka kgorong ya tsheko ya Johannesburg ka baka la go hloka bohlatse. Mohlohleletši wa dikgokagano tša leago o golegilwe ka bookelong bja Helen Joseph ka Sontaga ka baka la go itira ngaka. Taba ye ga se ya ka ya ngwalwa ka gare ga lenaneo la direkoto tša kgorotsheko. Ba bolaodi ba lekala la bosetšhaba la botšhotšhisi ba re go bolela maaka ga se molato ntle le ge motho a bolela maaka ka tlase ga keno. Baemedi ba semolao ba bolela gore molato kgatlhanong le Matthew Lani o a tekateka le ene o tsebega ka go phatlalatša dikgatišo go marangrang a dikgokagano fao a bonagalago a rwele molaleng sedirišwa sa dingaka sa stethoscope. Baemedi ba gagwe ba molao ba re Lani o dirile tše ka moka ka ge ba thabiša balatedi ba gagwe gomme ga a itire ngaka. We'll be standing here with a serious situation if ever there was one individual who would say, I consulted with Matthew. If there's one individual who say Matthew actually prescribed medication for him, or if ever there will be any doctor who would come forward and say he used my credentials to claim that he is a doctor. In actual fact, the hospitals, the least they could have done was to maybe ban him. Lani o ganna go araba dipotšišo malebana le mangwalo a thuto se morago ga gore makala a dithuto tša godimo a latole gore o bile lenaneo la dikapešo ba mokgatlo Health Profession Council le bona ba rile ga se engwadiša go ba ngaka ya maleba. So there are multiple accounts which are fake accounts. I'm not aware of that one, so I don't think it would be appropriate for me to comment on what fake Dr. Matthew accounts post. Go sa le bjalo ba lekala ba botšhotšhisi ba bosetšhaba NPA ba re ga go motho a ka pharwago ka molato wa go bolela maaka. You cannot be charged for lying. Lying is not an offense, not unless you lie under oath. But once you make a statement and that statement induces someone to take action, firstly that act must be unlawful and you must have had an intention to commit that unlawful act. NPA e re e tla tšwela pele ka dinyakišišo gape ditatofatšo di tla tsošološwa ge bohlatse bo boswa bo ka tšwelela. Kgorotsheko kgolo ya Pretoria yeo e šetšanego le tsheko ya polao ya moswaradino wa peleng wa sehlopha sa Orlando Pirates Senzo Meiwa e kwele dintlha ka botlalo mabapi le go golegwa ga mogononelwa wa pele molatong wo. Muzi Sibia o golegilwe ke maloko a mabedi a EMPD ka kgopelo ya leloko la sehlopha sa go dira dinyakišišo Sersanta Batho Mogola ka la 30 ka kgwedi ya May 2020 ka Tembisa gauswi le mo a bego a dula gona. Go ya ka mokonstable Jabulani Buthelezi yo a golegilego mogononelwa o bolela gore ba hweditše sethunya le sedirišwa sa go swara dikolo le sedirišwa sa go hlwekiša ka gare ga mokhukhu mo Sibia a bego a dula gona. Pele ga mo kgoro e kwele gore Sibia yo a ilego a golegwa ka molato wa go gweba ka diokobatši o ile a ipobola ka morago ga diiri di sego kae mabapi le polao ya Meiwa ka 2014 ka Vosloorus. Se ka morago ga ge a ile a sepedišwa go tloga Ayrton go leba seteišeneng sa maphodisa ka Diepkloof. O re ge a be a bona maphodisa a mabedi ao a rego a mo išitše Soweto o be a sa tsebe gore mogononelwa o be a tloga ka Ayrton. After we left the accused there, it was time to knock off. Yes. Did Constable Monaring and Mapumulo accompany you to Pretoria? No. Were you further involved in any way in this matter?
So Konage, after this particular day. when they were accompanying the accused from Pretoria to Boksburg, we tried to free the way in traffic for them. Which date was it? Maybe it was the 24th, I can't remember exactly. Bora ikonomi le di-union tša bašomi ba nyaka tona ya matlotlo Enoch Kotongwana a bee dilo ka moka pepeneneng go lebeletšwe melawana ya kadimo ya mašeleng yeo mmušo wa Afrika Borwa o e hweditšego go tšwa go International Monetary Fund. Badudi ba Bloemfontein ba re dikoloto tšeo di tšwelago pele go imela mmušo di a go ama naga ye mo nakong yeo e tlago. Kotongwana go letetšwe gore a le ditekanyetšo tša kotara ya ngwaga go sasa. Jaaka naga e lebanwe ke mathata ka ntlha ya ikonomi e sa tsepamang, bothata jo bogolo ke dikadimo tse puso e di amogelang jaaka thuso ya namolo. Mokgatlho wa badiri COSATU a re dituelo tsa badiredipuso di tshwanelwa ke go tlhatlhosiwa. Gape ba batla gore madirelo a neng a tswetswe a bulwe go nna le seabe mo go tsosoloseng ikonomi. Tabeng ya pele re hloka hore letona le re thuse ka ho fetola maemo a moruo wa naha le ya province. Re tshwanela hore re be le tsela ya hore re be le tlhahiso jwalo ka naha, re ske ra dulela fela ho ja le ho sebedisa dintho tse hlahisitsweng ke dinaha tse ding. Ba kgaratlhela baagi ba re go tshwanetse go nne le ditšhono tsa bagwebi ba bašwa go nna le seabe mo ikonoming ya naga. Re batla minister a addresse disting ya hae ya gore o batla go khatha dikosto jwang e le gore maikaelelo ke eng ka matsapa a tsayang a gore re khathe dikoste. Baithuti ba ikuela gore go phimolwe go sa akarediwe mo dithutong ga baithuti ba ba tshwanetseng. We're expecting him, one, to actually triple up or double up the budget so that no child must be excluded. I think COVID also showed us that it's not necessary to go into class. So every institution must actually adopt the system of UNISA where people are able to actually study online. That will reduce the exclusion of students via population. Moitseanape wa tsa ikonomi a re puso e reteletswe ke go diragatsa melao e e tlhomileng. Tabagolo gore mmuso o tlamehile o hlahe pontsheng phatlalatsa o jwetse hore rona re le setjhaba rona tšhelete e kana eo ba e adimileng ho tswa lefatsheng lena le di patlisiso tse tshwana le bo IMF hona tšhelete e ba e adimileng ke bokae le hore na ba e khutlisa jwang le hore na e ama moruo wa naga jwang. Mekgatlho ya badiri gape batla gore bo masepala ba nne le bokgoni go netefatsa gore ba ka dira ka tsela e manontlhotlho. Badudi ba Lichtenburg ka Northwest ba hlwile ba thibile ditsela mesong ya lehono e le ge ba ipelaetša ka kabo ya mohlagase tikologong ya bona. Badudi ba re ke tekano ya dibeke tše pedi ba sena mohlagase morago ga gore seteiše se senyege sa go fehla mohlagase se retlwe ke legadima. Masepala wa selegae wa Ditsobotla o re ba hloka diranta tše dimilione tše 3 tša tlaleletšo go lukiša seteiše seo gore badudi ba kgone go hwetša mohlagase gape. Masepala wa selegae wa Ditsobotla o re ba hloka diranta tše dimilione tše 3 tša tlaleletšo go lukiša seteiše seo gore badudi ba kgone go hwetša mohlagase gape. Badudi ba Bergersdorp le Bladenville ba magareng ga bao ba lego leswiswing ka lebaka la go swaga seteiše se senyane sa go aba mohlagase seo se go baditšwego ke legadima. Matsapa a go lukiša seteiše tše a thutše kota seo ka ge ba masepala wa selegae wa Ditsobotla ba bolela gore mananeo kgoparara a seteiše seo a tšofetše ka gona ka seo se ka se lukišegwe ka gabotse le ge go ka gwa se siswa seteiše seo. Ka go le lengwe badudi bona ba re ba lapišitšwe ke leswiswi. Lenaneo la lekgotlakgašo la Afrika Borwa la go dira mašeleng le ka kaonafatša letseno ge palamente e ka thekga molaokakanywa wa SABC seo ka ge palamente e akanya go fetiša ka maano a gore o atlege.
Molaokakanywa wo o adilwe pele ga komiti ya palamente mererong ya dikgokagano tša technology. Tšhišinyo ke gore tefo ka lapa e tsenywe molaong legatong la di-license tša dithelebishene. Kgoro e re tefo ya lapa e ka ba tumelelano magareng ga bakgokaganyi, kgoro ya matlotlo le ditona tša dikgwebo tša mmušo. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be e eme bjang ge JSE e tswelela pejana ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e theogile. Theko ya dirafša le oli e matlafetše. Dipapading, sehlopha sa naga sa rugby di Springbok e bago dinkgwete tša mogopo wa lefase makga a mane ba buile gae Afrika Borwa lehono. Diketekete tša balatedi ba tšwile ka makatana mane go ya go gahlanetša sehlopha sa naga ka boemafofaneng bja OR Tambo ka Kempton Park ka katlego ya bona ya go šireletša sefoka ka France ka Mokibelo. Diketekete tša bathegi di phalaletše boemafofane go amogela dinkgwete tša sebjana sa lefase sa rugby le Galabone. Ba bagolo le ba bannyane e be ba nyaka go hlatsela mogopo wa Webb Ellis e šita le bagale ba di Springboks. Go le bjalo mokaptene wa sehlopha Siya Kolisi o bošitša gafela phenyo ya bona go ma-Afrika Borwa. People were hopeful in 2019, maybe we'll win it, but this time we could feel that people expected us to win this World Cup. So the support and the videos, as Mr. President said, honestly, after trainings we would see, or after games we would see what's happening back at home. Ge le moraloki Ibn Esbeth yo a ilego a tuma ka bjako morago ga o nweša try papading ya dikota-finaleng kgatlhanong le France o gorogile ka moriri o mofsa. Yeah, so it was about 5 weeks ago. I think me and Archie Snyman spoke on the bus, and I just said if we win the World Cup, I'll cut my hair the same as yours. Cheslin Colby yo a ilego a tlala ka meokgo morago ga go hwetša karata e serolwana metsotswana pele ge papadi ka fela o re o ikwa imologile. Few minutes of the game, I've seen a few videos of it now, but honestly, God did it for us. Go sa le bjalo katlego ya Springboks e bile monyetla wo mongwe wa balatedi go tlhotlheletša botee ka nageng. It's an opportunity for South Africans to be united. This opportunity to be one. Bontši bja ma-Afrika Borwa go kgabaganya le naga ba tla ba le monyetla wa go bona sebjana se lenanegong la matšatši a mane la pontšho leo le tla go thoma ka Pretoria ka Labone. Pejana go potšišo ya letšatši re rile sehlopha sa naga sa rugby di Springboks se gorogile ka nageng morago ga go dira histori ka go thopa mogopo wa lefase le Galabone ka Paris, France. Ra botšiša gore na maikutlo a gago ke afe ka ga katlego ye. Letlakaleng la Facebook Maimela Kgabe o re nna ke thabile kudu ka ge naga ya gešo e le bafenyi re leboga phenyo le maitapišo a badudi ba Afrika Borwa le mopresidente Matamela Cyril Ramaphosa ka go ba fa thekgo. Ge e le mohure Ephraim yena a re tše ke ditaba tše di botse go naga ka bophara manyami ke gore ge go ketekwa diprovince ga di swarwe go lekana ba tla keteka diprovinceng tše hlano fela goreng go na le kgethollo ye ka nkabe go sa ketekwe. Letlakaleng la X Sophie Mashishi o re ke motlotlo ka sehlopha sa rena sa rugby ke re modimo a ba šireletše ba tšwele pele ka mošomo o mobotse o ba o dirilego. Maria Baloi yena a re re tletše ka lethabo difahlegong tša rena dipoke di šomile ruri ba re beile mmepeng halala dipoke halala ditheto di le swanetše.
Re lebogisa mabokoboko e berekile hantle le ditlhopha tse dingwe go ka di ka tsa malebela mo bona gore go sebetsa ka matla go na le patela go na le tuelo. Gantsi setlhopha sa rona sa diboke gantsi se re swabisa ka gope o re setlhopha sa diboke ba dula ba kopantsha setšhaba bantsho ba so o re nna selo se le sengwe la Rainbow Nation ke se rugby e leng ka ga sone diboke e leng ka ga sone ba berekile banna bao ba berekile ene a ba tswelle ka go bereka hela jalo. Re tloga re ba lebogisha ka nnete ebile re kgantšha ka bona dipoke ba gešo di felela mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e šita le nomorong ya rena ya WhatsApp fa o le ka kgatha go tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya seswai mo go SABC 2 le go DTT go SASA go latela kakanyo ya maemo a boso ka lebeseng ka dimeng Thobela. a ka go leboga kgaetse Dithabela re lebele kakanyo ya boso bošegong bja lehono dinaga tlase tša naga Afrika Borwa re lebeletse gore go dikgonagalo tšeo di letetšego e fela re lebeletse dinaga godimo re lebeletse dikgonagalo tša dipula tše botse ka diperesente tše 60 re lebeletse yona go ka go la Free State le dikarolo tša North West province ya Limpopo re lebeletse dikgonagalo tša dipula ka diperesente tše 60 ke dikgonagalo tša dipula tšeo di tla epolola go bahu dikarolo tšona tšeo go mmela letšatšing la go SASA le sa itemogela gape dikgonagalo tša dipula tšeo di tla bego di apešitše ke dikgodi dikarolo tša province ya Limpopo le magorogohlong a dithaba tša Mpumalanga le gore togela gona dikarolo tša province ya Gauteng a re lebeletše gona ka kwa KwaZulu-Natal ke fela marioma ka bana a batla go apešitše fela ke dikgodi ka Motsekapa go bontšha go tla ba go hlokile temoši yo re tlišago ke bakakanyo ya boso ka Afrika Borwa ba re bontšha ka dipula tša matla ka dibe dikarolo tša province na godimo tša province ya Limpopo le dikarolo tša province ya Mpumalanga re sa le gona ka kwa go la Gauteng go me re lebelela gape letšatši la go SASA temoši yeo e sa le gona dikgonagalo ke tša dipula tša matla ka dibe na godimo tša province ya Limpopo re lebetše yona lo ka kwa go la Polokwane le dikgonagalo tša go phulea ga mmelo ya hlaga dikarolo tša gona ka kwa go la Upington gomme badudi ba eletša gore ba se tlhotlholetše mello ya hlaga ya go senyakege re lebele dikgalata tša province ka Gauteng re lebetše re go bontšha go tla ba go fodile ka Johannesburg ke tša 20 Pretoria 22 Primary Spirit le gona ke tša 22 province ya Limpopo go bontšha go tla ba go fodile Polokwane ke tša 16 ka Mosina le ka Tsanin province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile re sa lebale le gona ka go la Phalaborwa ke tša 21 mo go bontšha gore tla ba ile gona go tla ba go le kaonenyana re lebela province ya Mpumalanga re lebeletse gore province eo ka moka go bontšha go tla ba go fodile mo go tla tonya dikarolo tša Lightenburg ka Mhluze Sekhukuza ke tša 21 ka Mkhonto ke tša 16 re lebela dikarolo tše dingwe re lebeletse gona ka kwa go la KwaZulu-Natal dikarolo tša province ya KwaZulu-Natal ditheo tša dikgerata tša ditemperature tša rena ka lebaka la dikgonagalo tša dipula ka Pietermaritzburg Ladysmith le gona ka Richards Bay ke tša 22 dikgonagalo tša dipula tša dikgadima le gona province yeo Eastern Cape go bontšha go tla ba go hlokile ge se fela mesarasarane ya dipula ka Mthatha le dikarolo tša gona ka go la East London go bontšha go tla ba go sela gabotse Western Cape go tla sa gabotse ka Cape Town ke tša 30 George 21 Beaufort West ke tša 30 Glen William ke tša 35 Northern Cape province yeo go tla fiša ka Upington go a ruthela ga magareng ka Kurumane ka Springbok ke tša 32 mo go bontšha gore go tla ba go sele gabotse letšatši la go SASA ka province ya Freestata go tla sa gabotse le gona dikarolo tša province go tla fola ka Welkom Kroonstad le gona ka Sasolburg Bethlehem le gona go bontšha go tla ba go fodile ke tša 10 digrata re lebela province ya North West province go bontšha go tla ba go fodile gona ka kwa go la Tosca ke tša 22 ka Taung le dikarolo tša Lichtenburg 22 ka Rustenburg ke tšona tša kakanya bošegong bja lehono go tša go nna setlogolo sa babina Tau ke re mmogo